Ti Masakbayan. Ti napalabas, umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapu ta napintas, kan napigsa daytoy. Idinto ta nakapsot ti resort na. Gapu iti dayta, napanunot na ti makisosyo kan ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadahin. Saan pa eh? Ha? Ngam nasingad kami matan iti tong kalmaysa. Kahit hanyangay ti plano yu ita, sir. Planok nga arman ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wan, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami. Kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kong kontraan. Tainton addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom. Tapno awan mo't makunkunam. Pangipanandangata kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mo't ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mo't, madam. Imbagayo ko maakayat yung amamuan, ah. Tapno pinasardeng tapay tilugan. Kadinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y mat si seryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisukat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. No sa nakagkatawa iti may isang aldaw. Denggam ti ibagak, Joven. Ah, No adda man ti mangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. pingam. Apay ngay mo't, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Uwan madam. Mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matlaan. Tawan mo't tam tinaglabas. Sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mo't nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita. Sa bagay, nasaya at matsiguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat edi dagiti dingwan na. Wani nga ron. Sa bali ti pagisman na dya tao. Agtalon kas kada agaywan ka na itidingwan. Wan nga raw, sir. Isuan na lawa ti animal farm na. Annabel, espesyal na ito panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam kong akin kukway ti dito a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatam na ito simple asagot ko kin ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko man, ta magustuhan na iti asagot ko.
Magusto ka talaga, Vince. Ngamin, dahito ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang ginaan na banag, ipaahi ko ken ka. Wan, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo di pusok. Vince, Ay ayaten ka uray. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun-gun dawayak ti kinasingit ta iti tunggal maysa. Sapay ko ma, tamaayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahito abanag? Iso apang nga asim. Ikanak kuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dayta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dayta, nana? No siya klamay sa, awan ti dakas na, gaputag pada kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti madaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabawyam inton masungad nga aldaw. Wan, nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputa sipod ubing kayo. Ada akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyaman no kasta, nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay kasla sana mawawatan ti ugali na, nana. Huwa, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Juben. Gapula ang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Wun siguro, nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti animal farm yaw. Wan nga rod na naloling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Ket pagyamanan tayo dahi ta itinamarso ha. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan na. Talaga nga inkarigata kapadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglagipak kadakwada. Ay katwan na, sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta nga'y gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din tinaimula. Wan na. Napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yun ti mayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wan na. Ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo. Kasta ka day, sir. Wen na. Saan gayam asinsinan ti farm yaw, sir? Kahit dagiti ngay dingwin yaw, napaaduyo ka dain. Ay ket adun Adun tinala ko na. Ngimgimatang kami manan iti taripatuan tayo. Tapno addamanen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yu idin na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam na
Agan anad kayo kuma, iti papanyo ijay. Un sir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jak nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amang ano pasakitan naklaan. Saan mo't siguro? No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. O na yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdis-desisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka di ti planom a makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisi na kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda ang masakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Katwan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tano napintasan? Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ha? Alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sa bagay, agtalega kada kayo. Kan may lang aldaw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga adda akton dito inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ni na mati papasyar mo Vince. Apay, saan ka dia welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag gaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Wala, busy ak anang papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti atensyon mo iti resort mo. Well, Marshall, iso ti pangalala kay ti dakkal ngin kam. Iso nga ita, dakkal mo ito natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wala gayam. Ninayunan mo't gayaman, di tarakan mo adingwan. Wen Vince, gaputa day tamat ti isem ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala. No siya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao. Maragsakan akparaken ka Vince. Sapay ko mata agtultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak matita na. Milyonaryo akon. Wen Vince. Kat sapay la ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Kunak ano nalipatan na kanday jay Avin, sir. Saan na Loling? Napanunot na matibi masyar. Un nga rod, sir. Ngam kasla sa baliitan ti ugali na. Wen nga rod nana. Ultimo pa nagsasauna. Madlaw aparam magitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Wen nga rod nana. Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsarita na, sir. Ala, bayan yun nana. Amangan no isumatayan diragsak na. Basta inton umay ditoy, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Wen nana, day tamat tinakuna na kanyak.
Bak nang lakit titigayam mo nga akin kukwa iti daytoy a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wan, Annabel. Pinaturas na gayam ti farm na. No kasta. Am-am ti akin kukwa iti daytoy. Wan, gayam ko seafood high school kami. Kasta ka di? Basit pa dito ide. Ngamita, pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas. Mangin me, talaga nga umayayon kanyak ti panawan. Ha? Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshall. Isa pa nagkunak. Gundaway kunda ito eh. Tapno makisininga dakin ko na. Kat inot nga ay aywag. Tamakisosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada ah. Tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Ay, di yu paggida ng dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaang. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyamanik. Gapot ta welcome kami latangom umay dito farm mo, Marshall. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray, inal daw kayo nga umay. Agyamanak manen, Marshall. Talaga ngamin anaasamak nga agpasyar. Ngamin, dahito iti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshall, talaga ngamin amais stressak. Apay? Adda ka di parikot mo? Malidayanak. Gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggid na daapi musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikat kadwak. Nga masakit mat. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay may sa akton. Maladingitan na kiti dayta ka sa saad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyamanak, Marshall. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasaganak adungag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulungak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay ah. Di nakmanan pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y matimbag-bagak nga magpungtot kayo matan adagaws. Wisita ka. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribo ka nak nga ron. Apeng at adyak maawagan niya, Annabel. Ha? Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshall. Ay, nalabit akasta, sir. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas anapauwan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.